chocolate hi kan thevek anga tun tum chu hemi chocolate pa ngai ni lo dark chocolate chung chang hi an soila hemi chocolate pa ngai bong tu te tel lo white chocolate te le dark chocolate te hi ai ang lo ba dark chocolate an ti chonin hemi cocoa solid san ti mai cocoa seed atanga siam cocoa solid hi 50% tal atel tu ania he chocolate hianin e poi dark chocolate ania hian 55% cocoa solid kha tela tin ingredients te an hianin chini tel lawa chewa hi dark chocolate kan tiang chunia a khafak maya ta 55% is to dark chocolate achunin a claim pol cocoa solid percent claim pol ania atama chuan 70% lai te thina 70% te ni to chuanin a khadeu fak to a thum du tan chuanin tui vak to lo wa tin a kha e thelo tan pon a tui vak to lo wa asela mi cocoa solid hian hisela ta na thil poimo emo chat pai ve ani in cocoa engwe chocolate chu aroma duppo le cocoa solid santiang hi atam tinania in dark chocolate hian in antioxidants le in plant compound kan ti flavonoids hi apai thale a hi chocolate pa ngai aya athat na nia chocolate pa ngai ain emi chini thum te po hi apai tlema tam taka pe chona pai lo thuk ani a dark chocolate hi chuanin iron te magnesium te zinc te copper le minerals dang te po apaya researcher chen khat chuanin dark chocolate hian da sang le a dark chocolate hian in kisen sang le lungnat na nei theina ati tlem thein fia a endemi taksana le wung kan soifo inflammation hi ati zia thein an theboka in heba ka hianin taksa in insulin aman tangkai theinan apuya antia heba hianin an dark chocolate e thin hianin zun thum nei theina chance kha ati tlem theinin an theboka heba ka hian thuak na tho te po ati chak thein an hriani in dark chocolate e thin hianin thipu tur aveng theya taksa tanga pem le hiam atanga kichuak tam tu te po aveng thei in se an soya tin thisen zam ati fan tha theya em hei wang yen in mi thisen khong tlat ta te po hian atha ha aveng thei an ti a emi thisen zam khong kan ti hi atherosclerosis an ti a emi thisen zam pa ngai te fan tha thei ka thir pai pang mai in tian lo khong ta thina tu chu atherosclerosis an ti a hei hi lung nat na thang nei theina le thisen sang nei theina tam tu ber hi ani boka in dark chocolate hian in hi mi tan te pon na than ti a mi khom hu te po hi ati fia thei an tiani bo hu te tel emi chocolate ang chi hai zonin cocoa solid si 10% lek atela tin chini atel tamboka em chocolate pa ngai chu fisel na ta na em lawa ten chu chara se ang khanin cocoa solid si taksata na thatna pai tu pai ber ani wang ani a white chocolate kan ti emi aduk ni lo chocolate warang chi phei chuanin cocoa solid si apai lawa in cocoa solid sin taksama mo thang se ang khana paya e ba ka hian thau chia thau thalo kan ti mai saturated fats te po hi apai ve lo pasela dark chocolate ka kan fakluam na a thatlo na po nei ve tho a dark chocolate hian in emi
cocoa butter apai tel ve thowa cocoa butter ber hianin mi thau fats kan ti le calories si apai tel ve a hei ba ka hianin caffeine apai boka dark chocolate hianin e bang dian taksata na tha ti mai la ei teu emo ei tam lu tu kan lo ka chu atha chuang lo bani hin ai anga poni sala chocolate pa ngai kan tiam te chu official na ta na thalo i ani tang pu ya dark chocolate po thatna ne ya in sayang khan ei tam chu na thalo le thei tho a dark chocolate ke ri chu emi taksata na thil tha pai lo kan ti empty calories kan ti ang chi hi chu dark chocolate chu ani lo ti kha kan phedon ya